me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye I'm on fire. It's Tuesday. Tomorrow it's Tuesday. About show. Shama me why not? Yeni nkomo kakra. She video no na yeni nkomo kitwe bi. She video no. Na yeni nkomo. Hey. Musha. Wa no ate. Monsagi wa momra mo frefra mo mra na mo share video no. Meeting an evangelist. The only evangelists in this country. The original evangelist. Evangelist 1. Wale ase. Share video. Na monsagi na mo invite say. Mon fra wa mo say evangelist. Evangelist Mama Pat. I am on board. Mon share video no. Na ye babedi enkomo pan. Ye babedi enkomo. Oba so anu watro enkomo share video no. Share mama na enko na ye ni nkomo. Na mon sagi wo mu nyina na momra. Na ye ni nkomo. Me dini evangelist Mama Pat. Mon share na ye ni nkomo. And I mama Mako same wo vision why tears of joy. Tears of joy, mama mako same tears of joy. Shevidiano, I love you so much. God bless you. God bless you. Pamu shevidiano yeba bedin komo. Yebedin komo. Who say woman no day? Who say woman no day? I'm asking you. Who say woman no day? Who say Mama Pat no day? Me say entrobian kadem. Entrobia nyadeng. En kadem. Ghana for me baba chimwa GS no koreso. Entrobian kadem. Share video no. Share the video for me. Wo ba chro. Wo say entrobian kadem. Entrobia enkadem bosrebu kabia enkadem akoshi sambia enkadem what ma say yate abre enipa nyankwala wo krom hawo enipa nyankwala wo Ghana ha obia nim si social media de obia ba social media sra ene yakodi obi anyway ni we twempena enye news yate abre. We know say social media no sansem no ani de bia nkrofo de pay views. Na maka kira mo say me obi bo mi din a obenya views. Because already ehira me ama mi din wodia ma ayi osaman kra yesie no. Osaman yesie no obebo mi din obenya views. And I am telling Owusu Bempah koshini so for ne say on to me divert me my attention. Anko kwasie bia wo mo braso me ka kire Owusu Bempah kwasie mpani sofo no de ekuro na tutu no ogimifo no odwan no moko ka kire ne say Mama Pat say on me divert my attention anko any useless be no dabi mon ka kire kwasie mpani wo Owusu Bempah aboa Owusu Bempah odwan Owusu Bempah kraman no de on me nwale no sofo na won me nwale no mon kancha ne say Mama Pat say me on to me divert my attention or chudi muko Kenya me the docket will come. Share video no na mo invite na mo target me say entrobian kadem enkadem moko kancha Owusu Bempah say me minim nyansa chen no ma dwimu da ho chen no. What I say? Oba besi amatimi aye dwuma tadua ne amanadi. E kyasa me minim nyansa chen Owusu Bempah kwase ampani no. Monko kanche ne say me se wo kraman no me minim nyansa chen no. It want me for amobra any bia am divert my attention. What I say? Owusu Bempah ehu Mama Pat
me se me won't be fa armor bra. I'm a divert my attention. Dabi. Me nya kwala o, majimu do. The majimu do. I am very smart and intelligent. What do I say? I am very smart and intelligent. Monko kanche wudi force of one. Sekla sofo no. O giant no. Dia ekuro atutu Elijah's sofo no. And as sofo nketu nyina wale. But ono do so wachimi nti wantimi nwale. Na watimi ni oba ada. Na ne yire timi etunifo. Monko kanche Owusu be basa me on to be diverting my attention. Because and krama no was sour mono, nen krama mano. Or mumu pie no ya me class. Moko can't say Owusu Bempah, kwasiam penny no. Abuano, ayana dressing me matia sole. And I'm a starting piebo. Etimajano, Owusu Bempah minyawo. A fena mi be di watem. Owusu Bempah, a fena mi be di watem. And I am telling you, say, won't be ma unko komano. I'm a divert my attention. Hey, Miss Obient to be young film in some da. Obient to be young film in some da. Hey, what try and get and fat? What try perpetua donko and fat? What try man nana brown a poo? There was a guy. Now that dear son to some men, uncle be in a juma. Oh, Bempah, I make us a general. And cook comano. I mean, I'm tired anymore, Mutino. Want to be for me divert my attention. What ya damn is my soul dream, no. Owusu Bempah, my soul dream. Want to be Joe film in some da. What see a mine? Chip before. What for some jaw kakrenti? What by our say? Who was a sound coco? No other divert my attention. Wow, poor pirate. Owusu Bempah will shine. Giant color dieno. Giant color dieno. Owusu Bempah. Giant color dieno. Na who go who feel what Ghana had to do. Giant color dieno. What's ya? Kopel be divert me. Mama parts. Matensia. Manasi. Wobi any so on kind of correct. Wobi on waba bontain. As we dini niaba. And I was no boy. Na emwa emponche enyai omo omachimi and omo be believe manasi obi a obe believe manasi bia no wa chimi obi ono aba bonte se wo dini nuaba and I was oboa na sambe ana ba be kache ganafo a ganafo be believe manasi wo kiss no me si wo kiss no asi uni sheka me mama parts. I am giving you the benefit of doubt. Say, I did be a woman who be a fabra mountain. Crossing in Jimmy for who be supposed to be a what's the way I can say? I'm a boy voice. I don't know about my voice. I want this Owusu Bempah bet me what diverting me. I feel so. I'm fat. I'm fat da. Hey, Mo Serio. I'm fat da. Krama Owusu Bempah Jimmy for no. Kote krawa no. So for na ne kote nya adwuma no. Manasi, untibi nyi Owusu Bempah free me nsamo. So for na ne kote enya adwuma no. So for na odi obi ba edi ni maame no. Sa so for no. Untibi nyi ni free me nsam da. Me se mikitanimu agi owuo. Kwasi asofo Jimmy for. Ko frɛ obi no me kasa. Manasi, Owusu Bempah wura free say wona wodi Manasi tina kan mu ahyehyɛ adwuma ne nyina yɛ nimo ensema mo bɛka fa asofo ho nyina na mo boa ɛyɛ adwuma hyehyɛ yɛ nyina yɛ nim ɛyɛ adwuma hyehyɛ eteme saa adwuma hyehyɛ yɛnkɔbɔ ki yɛnka we me entimi nyame foko Owusu Bempah afɛdeɛ the whole bloggers ɔma obi antimi amwa mami ngege wantimi amwa pepe stradon kwantimi amwa afede Manasi afede ma Owusu Bempah wani maguase Owusu Bempah wo yo shine me wate wo yo shine nya gen sachira kwasia na wakofa ne say o expose asofo no o expose wo first na nya gen sachira wo na waye nyamituma 30 years ajimi wo ho
Jimmy ho, me say na holiday. Owusu Bempah me ne befa kodi abu afunu. Owusu Bempah. Aya wa Jesu betimi di manasi. Abeje ho afim nsam. Sha. Na ofo me be ma attention. Wo kotam na bra wo de ne kotena kwase ampani ni TV ne so no. Na ofo me be ma obi attention. Na wanya kwanye dwane akosha dem. Owusu Bempah bo o. Wuju mu tan sametil suwani. Owusu Bempah sametil suwani. Minya wo da. Ade da me mete se wo ye de watu fundaka mu. Minya wo da. Kwasia Jamanfo odwan abuafunu. Akota manasi kwasia yalefo boy we. Abegina say ena man krado ena one stop abua wan show kasa. Hey manasi I want to Jimmy Casa no be like obi efo obi ho. What Jimmy Owusu Bempah afeni mo say you are a loser. Owusu Bempah you are a loser. Afeni manase na mekoma ho. Kwasia sha wo ho eno ho sunaka. I would bet social media manase recording fie eno ho nam de beto abonten. Wo di wo bi di ni ba. And Edina na brown useless pastor like you. Owusu Bempah, you get the nerves to call yourself a man of God. Kwasi amai abuaba wodwan odwan Owusu Bempah we odwan ate. Watchna me bompa ye bra me deliver. Watchna Owusu Bempah bra ne me deliver. Abetina wo bebo Joyce code your voice enti dey. Joyce waye me anya hwe. Joyce Kodia Wayemia and Yashe me banono. I still love her as my daughter. And I am telling you, sir, I don't pay for people to insult. I don't pay for people to insult. Because if I want to reply you, I will come and reply you myself. I see Jimmy Force of Wood Shine. Ugazu kofa manasi na ya bema manasi attention ena manasi ena ya jaw wa boda minimnya sachen ana Owusu Bempah ura fi sime na nam shaw ura fi same na nam twadua ni maudi eti I am your mother uchumu ko kanyame I am your mother and I will forever remain your mother. Asia upobia beji unwa fi me nsam manasi wait obi obeka asem we nde na obeka we ochira social media obi aba yakodi we we yakodi we na we yakodi we enye news da bia obi aka mububoki na musese djuma enkofoko enkoshe mese me mama part me ma okwan manasi de wo ewo me hu bia fabra to abonti na obi anhwe me say jimifo no wo ajimifo and omobeji wedi omo agimi enwan ye mponche and they will believe you kwasia obi abeka asem a wo kopesika na wanya na waba be disgrace nipa no ye ni krom ha ana abetena asedi wo twan Owusu Bempah wo twan no ye ni krom na ade kwasia mpani sofo no abeto abonten so odi unua ba asia jimifo wa jimi papa wo ye kana man Owusu Bempah me se wo ye kana man manne ene holiday befa kodi mani bin befa kodi kwasia wo kurampo wo Owusu Bempah wo kurampo wo se wasachera a nipa metie wonu mu asem wo wudi ni ti se wo kromfo ti se wo drama money ti se wo evil pastor like you wumpo wo se wo preach nipa metie wo join me kana my ba Owusu Bempah kana my ba wumpo wose wo kasa nipa metie wo kwasia na ya wadwe se betena so otom ho aye djuma e de tua wo dan ka e de tonkonwa gu dem for the rest of my life me se mademe ho it is Owusu Bempah wo pa sesa the whole social media for everybody na baby a wo de nenam de wo ko baby a wo wa me to duane mo mudi apu me pe wo mo bi adwuma te se me hwehwa defo te se me hwehwa wo mo anyame ehira wo mo te se me na mo ni me abefesi na nya nkraman ba manasi me na me twa pretekiti man it's me oshamase and he will forever remain
Some me ne wadi. Me ni bin na wadi. What was here? And at the ordinary kotsina TV no so no. Or also or your bar. The nation ashaweno. The nation ashaweno. Catch and say, while your bar, no one bobra will me yuma. And on the chest or your guy. Jimmy four. I want you to confirm and Nancy be distracting me. Hey, I am here to set the record straight to you. Also, Bempah will dry ye. Cramaiba, Jimmy four. May catch it out. So, what's before be me distracting me? And I would Trumu ko Kenya me. Reverend Obo for ni aman cradon and Ayamuya, Ashemu. Hey, the okay piano, Manasi. Asama Bekafa man cradon Hubiano. Hey, Yanu crow, and Yanu crow, and ya past a chum. And if you are fighting with everybody, Obiaya do the fight is any panel. It's Manasi corner brebium. Corner brebium. Or Jalefo, the Cavientia, and a BJ, and a man crowd wood shimmy, a man crowd the young Sabatu trims wood me. Yan Mubi, Yantisa one more, wood shimmy and normal for Chabe Pauchono. We are Knamai Pawati. We are Knamai Eba. I'm reading at me. Shut out today. I bet Senasi, and I just got the idea. I just knew what Matemo, Oni Matemo, and Yashe. Anyashe, once me a medimatem will bedroom. Jai Scodia, I need my tem, I will bedroom, or dimatem, I will machi. It shows clear, say, Jai Scodia or respect me, pa. Wow, boy. Wow, boy. I know I go Fred Joyce. I go can some channel on Nusuba Cabby. One I go kind on Nusuba Cabby. It's a nano, oh, but boy, Jai Scodia voice, me find a thing. Who be bought me find then? And I just say, Cow be bought voice, no I can some, na me B𝒂th Joyce, na me B𝒂th a man crowd, who boa. Aya was ja. Who Trumu ko Kenya me. Aya was ja. Me man a warm. Aya was ja. Now Owusu Bempah me fool. Na me fool sube suye nyansa. Kwasia. Aya wa jesi a fa docket into where you want. O shine. Kramai. And I wa jesi ma starting Bempah. Me Bempah o kan proverbs a was it the would obi echi no fa kwasia ma kwasia na wanyane wo se nani ate Owusu Bempah me ni wonum pin and holiday ma ne agu wonum ma jonso di where are holiday breakfast kwasia mai e ka ko fa manasi na manasi me bisaw asofo na wo free expose wo mo kan ha no o mo hwan ana atofom me bisaw asofo na wo free expose wo mo ana me expose we expose wo na wo and some wo ho yalefo e expose wo na ko expose wo Owusu Bempah kraman no jimifo no aboa no yalefo no ntimi nwale no that useless pastor I want me nwale no kona ko tonifu be kam yenti awona wo be kire me say nyame afra me no you are coming to dictate for me how I should do my church minni wonum bini ate minni woni Owusu Bempah enum bini asia be kam yenti obi your table me dey me yimani mo and I am telling you some me data last me baba ye video say mo bi ankoma me because if I am ready to respond to you the me kanu obi ntimi nkasa enti me kachraw some me ko soma Joyce ko ma discuss wo me di watem we ya boate asia yalefo shameless boy why now funny no manasi why she woman you obefa akwa abrochiri wo di akodi no why na your papa e wo Ghana ha wo mfani no na emua e na beji wadi ye wo kroyi mu ana obetena ase ana medi mi nuaba ana medi no abebubo mu audio sinyina ade ache ye wo sinya no kora ade ache ye manasi yalefuwe wo se de obeka ye nyina anya no kora eti ana wana emeti o wana emeji wo kwase asem na wa betena wana emeji ni aje muwa e na beji wadi amuwa agimifo e na beji wadi kwasia na Owusu Bempah yalefo we ko penkrofo mo meji wo mfi me mama apartment samua wenum eh ya ne papa obetue sika che
ube chie sika che manasi o sa wo ba no say me ba onyina so me hwehwe me remote manasi wo ba wo say mama party de wo ni nkomo wo dio na be boy no so wo ni mama party ni nkomo mama party nya wadanfo kwasia no bi onya wadanfo e de na wo fa ne ho chimi e chimi fo ne muwa ana be ka o masema mo be fra wo asia pani munya so me ba asia mai enya kwasia fo ne muwa ana be nya o mama betie muwa wo mo ba chimi ana be ba betie no Owusu Bempah na agye so betimi ayo wo betimi agye Owusu Bempah afi me mama part nsam Owusu Bempah me se wo maku wo huhumu masie wo huhumu wo tra ono we are dead goats I am telling you to do oni mama we are dead goats Owusu Bempah fa konya tsena sena mama part me be kanya asasama kyerɛ wo asia muni social media no so ana bai wa bi a friend say Evelyn say wan oso peska ko han dan me an me fra man krado na me kacha ne samai me boa girl no na ma han dan ama girl no me na me fra man krado say I will do that na me nyankopon ne me kasa o onyame wa chama dum ana me amekacha man krado say that girl no oye set up it's me ni kobo it's a jimi fo na mo se me makoma man krado sika ama man krado akodie no mo ya muwa Owusu Bempah me ni wanu mu ate kwasia eya wa dwesu di manase be ba beje wo firi nsam ko wale Owusu Bempah wale ne di che na ye nso ye bema what I say wale wo ba ne di che na ye nso ye bema na wo jimi wo kroi mu dodo you are fooling too much wo jimi dodo obisi oye nyame dwuma asesa bloggers na muni natam na munye say afed your bloggers Owusu Bempah wo to mu nyina no bloggers na ntimi amwa wo manasi oh you are a loser but the key ko to keep common you are a loser Owusu Bempah knamai ninyan including mo comment say I am inviting you all here momra ni minya more views na mo chimi dudu kwasiafo ye penipa amana be kanya nsasam amietia HIV candidates abetina ho na aman krado na mama expose obofo kwasia Owusu Bempah chimifo no de obofo brew se expose obofo no manasi ya kan kyerɛw sɛ sa wo ya wadwen sɛ wo bekogi sika wo Owusu Bempah ho asamera beka kyerɛ yen manasi beka so they also recording I am expecting you so beba all the audios any command me new different so come and play all so what bebo Joyce Kodua de ana meboa what bebo Joyce Kodua no mu nsɛm a wo de seme enya hwe yes wo bia wo or respect wo no ontimi nka wani mu asɛm oka wachi asɛm enti Joyce Kodua oka machi asɛm odi matem o oya me die yo enya hwe I still love her as my daughter and nothing will change my mind from Joyce Kodua. You antichrist witch. I am not ready to accept any audio or the Bible until be at this me. Why am ya one me? I enya and I want God when we are watching when you bradie when you need brefo or be say no be say kojano na wo kosana ho wo ye ni brefo when you bradie manasi when you bradie na wo de ni brebe ko wo mu ani bre kwasia boy wo ko fresh of bi na aka na asem wa na obema usika no wagyan mini wonum enyo na afra mi o eti you can dictate how I should do my things kwasia bastard froster like you ukrampo you get the nerves
Sa woods me be expose obi. Ko expose Owusu Bempah. Yale for Jimmy Fono. Ko expose no. One no wadi unuaba no unuaba wo. And I once what town wadi unuaba. Eti expose wano. Yadi eti baby o na be ka kire yen. E ka yenim. And a we waba bonse sanya no kre. Eti sa Jimmy fo ti sa Manasi. A o kan sam ne na wasesa na no. Ena me boa. Eti perpetua no nkona na so me nka wa no. Eno so boa. E ka kire ne nyina yentie. Manasi. Be ka kire ye say afedie perpetua don konka wa no wo boa. Ne nyina ye hu sei. Ene ye say na nyina wo boa. Wa jimi papa. O say ne wo pre. Wo be pre ya, wo pre. Abua bia so be ko wu anu wo pre. Asia. Ana wa Jesu Owusu Bempah betimi abetaw. Na me ba ma be Manasi. Who are you? Who ya hwan? Who ya hwana? Why na onye ungrateful man no? Head your do oje visa. Empo why you ungrateful? Etimi am twa print ticket ma ho. Who you ungrateful a? Enye news. Any akodi we. Social media de bia obi akodi obi. Eti ado kwa de we enkaye coats na kaye shirts. What I say? Kwasie Jimmy fo krasini. Who HIV na da so no kopeduro. Me se wo ba bra be preachi. Na wo free expose wo asofo. Enye ne. Se me ba ye ya me se ma asa kire yi. When was the last time I be on social media and I confirm where you we and I confirm where you we and I there be? I was some camera diasem because me some heading masachara. It's Manasi expose be a wo farmer my parts who be ano. Me so watching up Fabra Bonsin. So when to me expose me from tomorrow, Miss who Manasi. So when to me expose me from tomorrow, Miss who. That's what I say. Now, Papa Owusu Bempah enkuda no yale fo Jimmy fo no onto me and divert my attention from out. It's me mouth chance. Ade bia wo me hu bia fa beto abonten wo me audio and enkomo so a woni me din no because me hu say you are the most recorder. What I say? It's enkomo bia woni me adi bia no be boni nyina che viewers. So what me abebo woni Joyce Kodu ankomo a me so woni me won komo bebre. And I am not ready say me de baba bonten. But I am telling you say fani nyina bra bonten. Fani nyina bra bonten. Na bebo. Wasia. Obi asole eya oya. Ene ebetom no. Eni po mo beba ma sole nyina mo beka se me mbra no ai enya hwe. Yesu Kristo ede ene aka fa no. Me say Jesus Christ. Ede ene aka fa Yesu. Ede ene aka fa Jesus Christ. O me bato no ba kwate. Ti ma me mie ni nyina preko. Ede ene aka fa Jesus Christ. I am telling you people, you are the devil candidate and antichrist. Ukotna netu, so for way this, so for way that. Who we are gobetua no jaika. They want you na ugusuka. Na ya wadwe sikwa ku bofo betam wiase sika de abrɛ. Expose no Tom. Yati abre. Expose no yati abre. What did I make sure no? And I mention mama wo me ho kwan. Expose me. Expose me. Wonim nyansa ya de bobra. Eka wutimi tena Ghana bobra. So wonim nyansa aya de bobra. Eka wutena Ghana timi bobra. Oba besia matena Ghana mabiebie nyuma matimi abobra. Eti wonso no so wonim nyansa ka wo bobra o. Kanyas wakotena nwura mu ho. Akodi aduro. Wakodi aduro. Ena da ne me ka kire no. Eti sani ada no timi be ya video no. Toa so epie ye video. I am putting it to you. Say Manasi, ye video eni na mukrom ni yanhwe. Ye toa so for 3 days. Na yanhwe. O joiba, o be pesika na ya fa mawa na to ni chimie. Na to ni nkwasi yasam. Me se Owusu Bempah no so ma no. Ko ka che ne sam me se meni nanum. O ya buofunu, wo yo hwan e de mame. Na otena me yam paibo, one mla me deliver no. Catch Owusu Bempah say, on mla me deliver no. Na oba, on wo konkro be fa me so, ama me deliver no. Wasia,
ungrateful being. Wo page na that's what would shimi no. Nipa no obi ma wo no. Ye 24 wontie. Se me to aman kradofo e na otie me a. Enkenye ani. Kanya ne se na wo dwaya wano nsuo wo se egu onum nyina pro. Wo se glass. A wo se asanya pro. Ka wo betimi de wo se na egu onum na pro no. Ka wo fantimi meka adefo asem. Asia beggar like you. Owusu Bempah. Me say me here despite. Oh no ma bobra. Me here kwesi Trumu no mo. Wo no ma bobra. Wo mo na sa wo di o mo bra me a. Me ja wo ma focus wo mo so. Na se wuntimi nya odefo bia yi, me gusu kura wo padua mu. Se me di kind wanim twitwiri toilet mu. Me di kind wanim twitwiri toilet mu. Se wo maye o mo ma so Red Cross. Owusu Bempah, my mama so Red Cross. Hey, you can buy everybody. You can buy Wobia. I don't care. I will still fight with you. I will fight with you. Kwasia boy. Abuaba. Ojai. Manasi na odi netina uka mua. Na mo sise adwuma gu asofo so no. Na ofusa asofo ro betimi agu omo nsole. Owusu Bempah. Also went to be a asofo no nsole o. Enne omu nyina ya de fo chen. Asofo Owusu Bempah. Woman manasi disgrace womu nyina no. Enne omu ya de fo chen. Ebi ma bie TV station. Ebi ma bie radio station. Owusu Bempah. When I also want to get the nation prophet in my foot. Kwasia. Da be na be TV station. Na wa fa wo mpana na brown. Amana ye adwuma ma wo. Owusu Bempah Jimmy Fuey. Da be na be radio station. Na wakofa manesi kwasia firi nwure mu ho. Amana be ye adwuma ma wo. Wo ye kana man wate. Owusu Bempah, wo yo shine kwasia wumpo wo so wasachara. Owudi fort se wo. Wumpo wo so wasachara. Abuwa bibi. Wo ya buafu. Wate? Wumpo wo Jale fort se wo, demon like you, antichrist like you, Owusu Bempah. Wumpo, wo se nipa metie wanu masam, se wo kenya me asem. Asia boy, wo ya boy, wo ya me ba, to your boy. Alex na ho, and I am glad no, and I yet ufo, and I am not ungrateful like you people. Me, one handsome ya me handsome. Same da solena man krado attending it back to me. Na me pesa me fighting na me fighting no. Same sole na bra Jesus attending it back to me. Na me fighting na me fighting no. It will be intimidate mame. What was say? And obi ya made am kai. It me kai de ni pa nyina de ye me. Aman krado gina mame. Bra Jesus gina mame. Guys kodia. Also now say unti asia say. Mabeka say aman krado na udi nachi. Me nyame ne me kasa o. Enkomo bia na woni manasi edi bia na manasi sandi ni nyina abra me. Enti ne watumri ka bebo no. I have wanum nsam a woni manasi kan ye nyina. Me wodi nyina wo me fon so. Na manasi di baba ye den or the be sympathy. E wo manim. Manasi not the joy skodua num nsam e be sympathy. E wo manim. Aman krado nyina o record wo mo bra me. Bra Jesus mu nyina manasi e record wo mo de bra me. Manasi anya wo bra bonten na beka che Ghana fo se anya wo na wo se udi ayi BJ eye djuma Manasi nyo na beka che me wo so udi BJ eye djuma ma BJ recording crofo e de bra na beka ansa na ma beka wo mo wo send recording e de bra me. Manasi, you send the recording to me. Asia obaso ya na ka unya sympathy e wo manim na wo yi bra Jesus efri me ho wo yi aman krado free me ho wo yi eja scodia on say na why expose ho wo say ai say ka me na me manage kwase ya wo bra ben wo wabo a wo be manage me bra ben yes NC good pen bra ben na Manasi wabo a me ma huma manage me wo be manage me wo ye kna man wate kona ko manage Owusu Bempah amabla no Obama want to be high dying and cinema just or comfort ban high diamond it's them. Obama want to be taught at the end say, I do a comfort ban a taught at the man say. Obama or comfort ban a dictate man, Cocatcher Owusu Bempah, come manage no. All of it's be a manager no. Nanya me was see a boy. Now I just am a semi yami to say, whoa, now who to me ban our
What say sorry da ben. Wo so na me expose us for Manasi HIV the changer. Manasi the B𝒂th the changer. Manasi the proye the changer. Me say Manasi the proye the changer. What's your solid da ben? And I'm expose way. What's your solid da ben? Da ben na what's your solid? Now I solid way. Brabon say na bet na say. Na me Manasi. Na ma solini. Na me church members ni. Kwasia. Who solid kodi asofo achi. You are the antichrist. Right? Media me. So be expose so phobi. So be ye den emfa me ho. So be expose obi emfa me ho. But who you can't dictate for me. Woman no be jawa mo expose wo mo a eyo mo ano is their own cup of tea. By me, evangelist Mama Parts, you can't dictate for me. So you can go ahead and say whatever you want to say about me. Me mean check it wo papa Owusu Bempah no. Wono na mani sin so. The nation killer, the nation liar. I didn't Trumu sofo. Sofo na ye didn't Trumu amana trope no. Wono no ya me rank. Wono kro ya me rank no ya me ba. Na nya wo a wo ye ne ball boy. Wo ye ne ball boy okotam okotena syndicate ho. E ma ko expose wo asofo na wo me be ma mini wonum. Wo na be kire me say na me nyam dwuma. Wo na wo be kire me say nyame afra me nyam dwuma. Hey, Manasi, kona bra biem. Wo ye knamai, the kamientia, and I'm a babontain, and I'm a semi ma biem, and a man crab or a man kamema, one a pouch or member. A man crab will come live every day for you because you have to choose your battle. Manasi, you have to choose your battle. A man crab will come live for you a day and night, every day he wants. The pure pebia or baba life amount. And to get prepared and get all your expose ready because you and you will feel the heat. A man kadu will deal with you. Maybe mikita o papa Owusu Bempah ni. Owusu Bempah went to me evangelist Mama Parts. Ukoto ngege amuau. Ukoto Kingsley amuau. Usisa nkukoma bebrebe gumu amuau. Just name them. Afedi Manasi. Oh, Papa, you are very ashamed of yourself. You should be very ashamed of yourself. Owusu Bempah, kona ko dwale na wo bontemya entemya. Go and bath. Owusu Bempah, go and bath na wo bontemya entemya. Me kai the man card why mami. So everybody can say whatever the person want to say. I don't care. And I am telling you, say me, I am still in my marriage. You see, I am watching animal thoughts, and I don't care. Some me solid net me Kubeka say me I don't care. I will come out and tell the whole world. Say fritin me I will come and tell the whole world. But from now, no, I am still in my marriage. Kwasia, Owusu Bempah, we are too for one year one Jimmy for. What Jimmy who we are not quite ready, and Augusu did matamini wanum. Me say na ye holiday, mania guanum. And my Johnson, and my flashy, Owusu Bempah befakodi holiday. Way a Easter holiday, Owusu Bempah befakodi. So when Jimmy also bekobo Manasi pa, some may offer many mumaya formal. Manasi me na me shano, me na me third year manity. And I know, or catch a man crowd say, me money si can't go high dine. Because I am not just a small girl, no best rest Sikano. Mako high dynamano, me mama be a scow. Because me who say, I catch a man crowd as a mine, be just rest Sika, say Gani Pebebiatsna. Me ya come and high diam again. Magain could be sad dying bo. Hey, the other trading in a yamina suma man crowd so could be sa, a dying bo, a yamina suma man crowd. Or coyers or be catch me. I'm a chance of mine. I don't trust the girl, so I will not, he high dying beer for her. And you'll be good anymore since you. Now I am a failure, some of your defoe. Now blood Jesus, I am in your bema. Now blood Jesus, Ababon says, or says, Sika, I will be a high dying. And nun see, and I'm so come high dying a girl no. By Yaman, you know, be a me who girl no. And I'm so me for me Sika, and go high dying my way. And I am telling you people, Mom could in common. I must a man crado, a baby Sika, and it's Sika one go high dying. Me first can be a man crado. Me first Sika be a mano, na me Sika and more me down.
What was here? Muko kanchi Owusu Bempah se omo bra. Na me oba besia te sa me ma bie nyuma bie TV station. Kwasi ampani te se Owusu Bempah. Wo ba enkra ha ye ne. Wo ba enkra so be nyamedwuma ye ne. E de ne watimi aye kwasi ya. Asole dan ya wutimu krompo asase. Ye de wakogina court kra wuntimi nka ho asam. Wasumuju wa wo mpe jimifuo akwa obi antimi amoa o. Afa de expose na mo de ko tena TV so no nyina amoa mo. Afa de manasi ene mu yehu Owusu Bempah wo yehu jimifuo kraman ba aboa osofo oso no de kraman twe ene obedi osofo o se kraman odi o munti ontimi nwale osofo enkraman die nti usu ntimi nwale B𝒂th the reason ti obofo adwane agyawo B𝒂th the reason ti akwakubofo adwane agyawo na afo so obofo bedi wachi abaya oni ma fu eno nkwase adidie no abuofu no ungrateful being like you Manasi me say I have given you the benefit of doubt send your ultimate recording media me no wadi nkomo me no wire recording so fani ina begu abonten mumu viewers na mokore no samoko na Manasi entimi amfa manum asamba akokora meto abonten amunsi ni ho asia abetra say energize kodia eno entidian Joyce why me Joyce why me enya she why me womanim Joyce kodia is not ungrateful like you Manasi aya to de niamodi enya me aka woka Ghana also audio ni mo kai wo se wa drop rent ticket amami 2 times it's no cry enough enough and I mean since you say don't expose me. I am giving you 100% free. Continue and expose me. Anything you have on me, no fabra bonsen. Mimi nye jimi fo. Na kami ni abe mama nkrado wotie mi a. Kanya se na wo kwasi ampani Johnsofo. Amo bra. Atimi abranti atimi atena Ghana atimi anye dwuma. Amo bra. Ni odu kwa abrochire mpo wakoyi na ma. Asia prisoner. Mesi wakodi aduro yakase obi adi aduro abrochire for no mte ase you are not free by yourself etu pade bi abra bonten ne he enanu abede na ma bonten se wu say police ni bi na mo na ayamahyew asia come and show us your passport Manasi I am giving you this say me throw this challenge for you come and show us your passport abuojai o papa Owusu Bempah no me ni nanu bi kramai ba Wasia was a wo ya wine. Why not one prince in Yamijuma? Why not one primo being Yamijuma? A buofunu, one who dear dinkwasia some or no crampotia, so the demo can yamiasam. Who I expose ya? I ya free Owusu Bempah. Ya free now solid demo. Nana solid demo expose go up. And ma wa buo mu abrochire, and ma wa jichi wo musika, and ma wa de na no atoto wo so be wale wo mo. And did you Trumu as went to me and wale womo expose start from Owusu Bempah as already them all. We are mediane, no call Owusu Bempah the ochna. What must I say? We are mediane, no call Owusu Bempah the ochna. And I am ready to receive any pastor in my church. I am ready to receive any pastor in my church. It's a better baby there. And I'm back as one more muguma sorry demo, you know, Monamiada. I anya she. What must I say? Yes, Christo by your back cancer pano. Abra or Mary or yeah, Mary Madarine. Our word too, no. Ah, yanya nipa momokache yes say. I didn't see the way the boyeni. They are accepting. Awo, yes, Christo air accepting. Yes, Christo air hanging. Yanya nipa momokaye. It's a way, some maybe accept so for masoli. Now the baba the gumi who fear. Onyago pona will judge with you. When Yanko Pong will judge with you. It's what dear, and you may masam. What must I say? By the same Mary Madarine, now go for doubt say, so we here. Say yes to be come on. One also na yes to Christo who you go first. Mary Madarine. One no go first. See yes to Christo head. Was sorry. Manasi. Me say mama will chance expose me. Shanu ma bonti e grofo na ma frɛ me no. Wo mo hini ba media frɛ me. Wo ma asofo ya ono na esie se wo de fu akwakosi obofo
ono na yes obofo di fu abese na sorry dem no. O man friend me, he called me yesterday. Wahiniba media called me yesterday. One man crofo bebra friend me, Manasi, I don't need you. You are a witchcraft. You are evil. You are antichrist. So go ahead and do your work. Nobody is stopping you to do your work. And nobody is begging you, say, expose will be Debbie. What Amankado was telling you, say, Manasi, you don't have the rights. Say, Obia Bobia, sorry, you condemn that person. Wumpo, wo, what's what such a watch na your bunkro for deliverance. It's Bomodiana Catre, a woman, meno. Why a free year, mammy, put down for no, no, so far Bible. Catcher is one by what I made deliver. Aye, Frida, and running crop for friend from Mr. Jimmy. Frida, me no kontokwa because you are selling the gospel. Me no kontokwa da. Me ni watemon da. And I am telling you, say, some of the comments never will phone, no. I am not holding the phone. I am telling you, me no ko. But you need deliverance. You, Frida, and Owusu Bempah. You people need deliverance. It's mama modest or chamo be deliver mo because who a damono kakra wom to chana Tuesday mess of Facebook nima deliver through my church na ba unche wo UK ho what I say by nyame samni de kosoa nyame samno a eno nko ade mi tu chema ho e to da bi so wutimi be ko sane wo obi ye wade a wutimi be ko na wudi atem no enu tina me so ma be so Facebook because wo sachre jame wo kanya me sam wo ka jame but wo jimi na wo jimi na so na me so be na mo so no so obi be kan wa wutimi be kan wa adwen no enti na me so na me be kan adwen a kire Owusu Bempah kwase jimi fuo kohwini no amo bra sofo no and any bringing you animal sofo amo bra sofo Owusu Bempah na any bringing you animal sofo sofo we talk ayi Owusu Bempah ya Owusu Bempah be so otena Ghana fo nyina sofo so me de anya ma fichire Owusu Bempah asofo na opese wo nyina be hye wase no me out of them. I am telling you the gospel truth. You know me your boss on me na me show dia me meka e na wutie enti me won't be control me. What was say? It's one crime na was so magu Facebook so no obi anu amema attention and omu bient me you free me some. I am telling you Owusu Bempah, no insults can take you from my hand. Me say the last time no me do to toilet mu say my your mama so Red Cross I will post your picture I will post the picture for you to know your end. Kwasi ayale for kwateboto abuofunu so for wode ne nsa wo won kwala atwe so for mua uju obi baketwa gina solid them now don't say wo wakwala minimum nyoma nyina o me wode me adwuma pen Owusu Bempah me no na nam I know all your evil things wa dey so be friend Manasi now they are distracting me now my call Manasi this Manasi I will not come out and respond to you again. Let me tell you, I am giving you the benefit of doubt. Expose me. Go ahead and say it. Go ahead and say it. Mr. Poda. And I'm a make a science and you what say be me ye dis and your bejayo. Would I remember yo who me pesa wo me de me ministry at a form. Me pesa wo me de me ministry at a form. She one more na wujimi wo omuso no na omu wo de na omani da omuso but enya yen ni mu bio dabi tie one more na wujimi wo omuso no ukotera na tu ehye adwuma egigi iska se wonim nkoma wonim yedi adwuma wo na wo se wo se dru ba bi kakwa na ibeche watum I stop kwakwa nine because we use so kwakwa nine and na tu ebu nkrofo billions of cedis. I called Kwekwanai to forgive you. Branabe expose wow because you are the whole expose from Utirim Bekaonase Manasi. You are expose yourself. Asia Abu of Nukonakobra. We yamu come say June July. A come deal. We yamu come say June July. U pescani when yana ujimi. U koso for we are boof no more kodi wa matia we expose woman. Omo di azanse can be talka. Sekabaje. Azana metina so to mo ame ya woka no. Azanse can be na job print tickets. Edo kwa bruchiri.
It is a wood azansi catch your plane tickets. Now it's not pray more. Pray nankasa will deal with you. Manasi. Pray nankasa. Onyame ebe deal with you. Wow, buepi. Wow, some yamu come to what when you Oyamu come to what when you compare with pain. Now me and you are fenemy. What fenny social media. Omo de omo no de bedeli o ba bia nyame de me kono Owusu Bempah na me hwehwe me tietia na yase amana ne afa nanum Owusu Bempah se me so mu a me tietia wa yase ama wa ne afa wanum se wo so ye knaman wunya adwensachera wunya jimiye no e na ugusu sesa bloggers mo attack no aboa na ya wa adwensa wo obetimi the bloggers a stop me ministry Owusu Bempah won to be for bloggers stop me o mafa ejamwa pie enti wei eye koko we eye koko asia wo mo asesa mo mo bra wo mpra no a woni na wo na won ti bi ma die ni no ka che ne se wo yo ba so yo ba opeso ne me ye pe hey how can you disrespect your boss manasi amatoduane amanadi the nation asawo brown the nation asawo brown me mataduane amanadi manye mama na djuma ye matua ne kapen mami gege mama na duane adi matua ne kapen woman wa form nyina matua mka so nobody can defeat me because I have feed them before including you their paymaster wasiana mo boss no kro no ne boss no me mo boss Owusu Bempah no odwan no knaman no yalefo no so for na ye body pani ansa no wakoprichi also when monyama to bi mu se me di wani monyama twitwiri fom and e wonni ni monyama wo man mu o pass sa wiase bloggers nyina wo Owusu Bempah wonni ni monyama wo man mu wa buo pirate asia yalefo be kam yenti amekofa eyi manasi papa uye hu junkie mine junkie pastor uye hu junkie pastor kwasia umpo awanko school da usu ni mnyanza umpo awanko school da usu ni mnyanza umpo amame awo awuti abofo ma wadwimu kaun umpo usu ni mnyanza kwasia ni pe kenya mi asama asesa bloggers jimi na afo so o de bloggers ni be jimi no mi be kama no watu na woman na si jimi fu abegina say fiti ne unti be mabonti me di atem be manasi mi ni wonu mu ate mimi ti be mabonti me di atem because unu se masachera it means me wo de mo me try na mo hwe eno na eno papa bi kan no wo se jata se wajai na mo chia na nkyerɛ se fa nanum bra be wuramanum no wapie no wuramanum no wapie o asachera o menne mo so Owusu Bempah menne wo maame na owo no menne nanum eno pokua emfa ne bu ba bi owo ka kyerɛ no pokua se wo kyena me empaibo kese pa wo mra me bo bi ma wo Owusu Bempah ka kyerɛ no pokua se wo kyena me empaibo kese wo mra me bo bi ma wo no weapon formed against a man kado will prosper in the mighty name of Jesus. Be bien wa moba shebe ye djuma. Asia usuro se ubewu. Me na me de me mama parts. Me na me de house address egu abonten. And I will post it in my page. Now fe uso your ga. Wona me preso. Amanka do des won kan hwe. Me de address na nka se ma be to abonten. Now fe wona me face. Kwasia wo yam kom yalefo. Ada oba mi TV station wo nyina egu nsawa. Hwa wo ho picture na me ni utwae no so hu sane na ugina me nche no aye comfortable wo hu nyina egu esinsawa wonum nsamti wo hu nyina egu esinsawa yalefo na mama part na wahu mobo e na kwasia bia ben na no accept no aka wo ye nipa abetena say me kotena ma me ni TV so abu adwan bra betena nipa ode wo betena me TV so Owusu Bempah kwasia mpani no wona na de wo betena me TV so Manasi, Owusu Bempah kwasi ampeni yalefo na wo ye adwuma wantua wo ka. Wo ko recording no woni fia wagimi. Na wasaya betam sika. E dia ma wo Manasi. Owusu Bempah, wagimi o. Wagimi, you are the most useless in this world. Owusu Bempah, you are the most useless pastor I have never seen in my life. Kwasia, obi a wo na mu desesa matwofo edi bone. Se crofo dan se crofo ka meme medi wachi wo
me say emmoa ne believe so Owusu Bempah wo yesofo emmoa ene be believe say wo yesofo kwasia Jimmy and I want to say come over to Subama Nasi no I be create confusion na me buafu amanka this there is code ya this abua one more muso muntimi me ene wonkono e wode wodi omo ye yenti no muntimi no meko Manasi one more muntimi no meko e wode wodi omo ye yenti o muntimi no meko because be catch them say wasoma black Jesus amana call recording crofo abrew you told me it's a nuti no better I want to say BJ ebe expose tinu abetena say and BJ kra be kam ya men kasa oboa obekasa Manasi obekasa uchu omo ko kanya me obekasa na me so mama o kwan say me audio awowo me voice awowo me bibia wo bia fa begu abonten ni ehu woni nkoma a woni mi di wo mo na Owusu Bempah soma wo se munkoku no I will send the voices in nyina abra me no brada bebo ni nyina boni Owusu Bempah di modi wo krom ha ni nyina wo ka kire me no so they also recording brada bebo ni nyina kire Ghana fo so wantimi amebo ni nyina misi we hu kwasia utimi ma woni Owusu Bempah mienu epna ne ko bi fie ko tututu anadwo wo se adwuma Owusu Bempah di udi ye no no wo sa na adwo 3 o'clock na wo ti Owusu Bempah ka mu na mo kopen krofo aku omo manase wo na abeka ye o when I would all record me recording 85 recording ebra fa recording ebra na Ghana phone nyina hu monuma boni amoye okrom ha sei a wo munim say boni a wadi ni nipa makunkum ni apemfo a wawusu maku omo enipa na wo kase maku omo nyina wusu ni Owusu Bempah na yes ade no manase wo na aka he bra na bebo enu nti aye pa wa chill e wo headquarters now for sick kwakwa na wajimi wahu obetena ho kan ni nyina no tro petition sia me chill and I won't see a bet soon. I'll be Janet to me by Pammy Chow. And I'm so I do it Jimmy for me mouse can only trap plane tickets. And then I walk with you now. And I watch ya and you 1 week in. And I got some man crowd to say, who Pessicaco high dying? Quasia. And I want to see me the Missicama yale for a Jimmy for a more 1 more moon pedjuma. And I'm the Missicamo, maybe Missica needs some fussao. Missica needs some fussa. Manasi, Missika ni selfusa. Wo ba ekwa ne wo ka man krado asam ne me fo so bebo man krado anu mu asam. Jimi awetena say me twen say wo beba biem bebo. Kwaku bofu se ne wo ti sa man krado kra proto agensi wa. E ya bra na onu man krado nya fine. Ana na wo ne me ba be kontokwa. Eti wo ne me be kontokwa so de a man krado would do anything to save her sister. It is all the bibi. Canada the bibi mama crado. And mama crado the command manesia sabra na on the echo. Dabio, na man crado na kasakura was so life ma wo bofo. That will be also life for the amount there. At the end a chance obet me catch will be say, kawe. Yatia bre. Our past is our past. We are now moving forward with a new life. Etikwa kwenchi. So what's now mama nurse at the man crado no more samoba and now be cancer me for man crado una ujidia and your is your own cup of tea and on me he it's your own cup of tea because Owusu Bempah na we dwane agya no aye ni se kuro ni tutuno ni kuro na dan na ina tutuno because obofo de na gya ho wo ye dan wo de wagya ho your evil thoughts your evil plans kwasia obi aye chi wutum kwako bofo ne be yiwu opie ba ya wo se wo ono akose wo yere pe ayire ban Owusu Bempah ayire ban na wo be ka che Ghana fo ayire ban na wo jawale mi antwempra no jawale mi antwempra no asia man odwan yalefo abuofro na me fo se Jesus Christ abewu tika be sachira wadwen jimi wo kura wuti we wunya nipa e ma omo do wo wuti we wo Owusu Bempah who me nipa ma omo do see ya do Owusu Bempah we stand for papa asia kona kokom abosum no ego e mo nyina so me ba se sa fako kanu yale fo man wo jo ekwa wunya nipa ma omo be koma wo timi nya nipa betena se ye pe wasam asia usofo bi organa bia wani bre no sofo bi organa bia wani bre no
solitaire way me minimum nyuma nyina o ti manasi pie ye pem say hey Owusu Bempah you can't divert my attention and I want to be ma obia me mama attention free so me mo wana me mo o me mo wana me mo o sisa wa dwen no wa jimi dodo wa jimi too much na wa ko fa se proye we abegina say and I me dey expose obi kwasia kona ko expose Owusu Bempah showa e ho ne ya to ache no atom pane agu ne showa se to kona ko expose Owusu Bempah ne showa no a pro no kona ko expose no asia yalefo jimifo aboa ojran wochran paibo kese e koso pa e wo tender plaza ampaye be dwa da bia ye be ba beto abonten se me ye fake Owusu Bempah so ye fake se me ye fake Owusu Bempah so ye fake Owusu Bempah jimifo ye fake kwasia so fo timi ba bonten be ka say obi chiche bin aboafunu wo krampo ye mfra so ye fake utimi ba bonten so obi chiche bin obi chiche toilet ena yo obi chiche toilet ena mi hu ye no chiche bin ena no chiche toilet ena no kwasia ojran kraman so fo ne kraman ne da aboafunu obi chiche toilet ena wo so chiche dan ene na wo chiche Owusu Bempah wo chiche dan asia ko fa nipa fo mo be face mi amanase ono yale fo Ghana so fo kura timi apamo na free Ghana the whole na no gbada no Ghana so fo timi atu na free kro imu o se wo bloggers ni nyame mo bi attention by na we mi pese me chiro se minimu nsa no adwuma wa jimi papa wa jimi papa ate kwasia o fo so manase abetena o se me kote ama man krado abeko abuafunu na wo de won kote ye enso ma bloggers so o mo meko me de manase me kote o a man crowd person on life and yamina memano instruction so on life and a man crowd will fight for you for the rest of his life. It's a promise. So get ready and lazy ushu ni ye abufunu and I wa just say ye yen kasa he asofo na manase wo don sem kom so no omo no mu bu omo ho omo ye yen kasa na obegu animu ase yeso de ye free anim guase animu na eba yen ye free anim guase animu na eba it we don't care about any anim guase what must say what did I make a chon asia boy uko free we so me frɛ me I know uko frɛ me jo se me jo me frɛ me no siesie ye ntam me ni wonu mu bin ani Owusu Bempah me ni mu mienu nyina no mu bin achimifo mo so na mo nwe mo ho anaya ma je se obi si o kanya me asem ti no bechimi e be jawa mo wagimi wo bechimi na Owusu Bempah me ba bedi Owusu Bempah tem mi wi amekwa akoka me nyamese because Nyankopon ti soro kwa ni so Owusu Bempah is evil and I will fight said the Bible ni jehoma is say yamfa nkuntia bonsam it's me so I'll fight with Owusu Bempah until the judgment day Owusu Bempah sene yesiu na wu menumi no asamanto ye be kontokwa because you are the worst enemy in my life o join me kraman aponche samanasi went me for menumu asama meto abonten I expose me na kraman na di wu maame yalefo oba me nche wu nyina nkronkro asia kona kope osasofo asofo na we expose wo mo including a bruku no why na ya rank a bruku ni benyok anya kura no omo wasore dan amani patim and they can change their mind no what solid dan when and the solid ban I would say Jimmy phobia solid no ko disophobia chi we ko peduane adia ade abechia na me ne nam and me woni secret also wa expose wo se mama part de woni ne nhye dan nisa aboa woni me wo e me deny so woni me nisa o woni me wo sa woni me di komo pa eti fami no komo ni nyina begu abonten o join me Owusu Bempah o join awu manasi aponche awu na brown ashawe the nation ashawe aboa asia wu mpo usi di permit na wu na ase Owusu Bempah
Wumpo usi ni penwale free wo mu fie ametena wo na ase wasia also ye fake pastor na wonye sofo miminim sa wonye sofo agimifo ne believe sa woye sofo miminim sa wonye sofo won sam panimfo bia na mu believe sa woye sofo se mema mo sa wonye sofo ti won so mo nyina forget wo on say come de o shine back kramai asia agimifo kramai ba Owusu Bempah adi ase pese wo yi so bi o yesofo bia mesha wase asia boy umpo a wo kwati grant mi ni oba awoba wo a wo wo oba mpo so obi mesha wase asofo na wo disgrace wo no omo nyina they are messes, they have their wives asofo na wo see in disgrace wo no they have their wives omo worry emma awo ma papa emunta asa wasia krawa Owusu Bempah krawa wale woba na wu bani bi wo ye krawa abuafunu me dey fuck up on me I will fuck up with you me say me danyane na man krado adani na chi a kire me fire no brad Jesus adani na chi a kire me fire no wo ye me kurukura na fuck up I will come and fire you because me ko buma kunta anya me ni obi ana eko the kamientia ena ne safo ne kromoni din biem abuafunu na ba kire me na obi a me moni din Wona oba kire me obi a me betra me TV so a me moni din obi na tua me TV station kama me ana obi na tua me TV bill mame na aye composedly say me betra TV so a me mu obi din abuofunu wana anya obi so mfa so me wa ye bia ma me so ma ye bia ma musu munya me so mfa so munya me so mfa so I am telling you people cause ya Owusu Bempah me se kona ko be TV station na fana na brown na wadi no the nation ashawo na brown Owusu Bempah me se ko be TV station ni bi na ko fa the nation ashawo na brown man metena TV so amo bra Owusu Bempah ko hia ba ni sofo a Owusu obi abobra ni nani bre no Owusu Bempah wadi bri kwakubofo wadi bri evangelist mama parts unyuma bawiye kwasia wo krampo wo so bi me respect wo ya hwan bra me fie na me ma me prapra me fie Owusu Bempah bra me ma me prapra me fie jimi ko pa dwuma ye se nyame dwuma no e ya zan Owusu Bempah na ya zan de di kan wono no obubo ki eduru ba bi no ma mpanimfo ko ba bia no omo so ma konwa manasi se wo expose ya me se fa firi Owusu Bempah na ba ka kire Ghana fo se adwuma na mo hye ye Emma the your excellency wako baby na odi na konwa nam no momra na moma kire se na ya dwuma Owusu Bempah e na hye se adwuma no wasiafo ma je se mo kwasi azana mo de ye nyame dwuma na no ebi na obi beye ti na mo kamu epue no de ahyemo eye mo ja me se asofo papa no they will praise me and mo antichrist for no so de mo be kam because obabesia just 2 days just 2 days what's a Ghana hana would chimmy ho and obedience mean ko Owusu Bempah sam and a wood chimmy ho obabesia awradi yakopa mama wo afa me trum sani ya wo ni pafa ya seno would ya wo awradi mama wo Owusu Bempah ma wo afa me trum eti me trum bi nyina asraw eti ani monyam bi ani so asia why na so betimi dia man krado achiaka fom why no so dem evangelist mama part achiaka fom me dem yo ba wale fo tu ba bonti be gumi hu fia eya wonu nyankopon tamasem atimase eti ko kacho Owusu Bempah say wonya nkrofo yire nem na ono mo deda no wonya e ma na omugu ni nsole dem a wadi wo mu nyina ahia obegyina puppet so a wototo papa so no na nikoto we yani ma no wasi ni trase na nikoto we yani ma biko wadi wo mu nyina asi wo ye be ma na wutie me na wo yire ko Owusu Bempah sole mani nyai na omra mama party mpaibo na memi ni we yire ai Owusu Bempah ne kwate boto na enye dwuma no ode ne nsa be wo yire na wo wi awa ko hye ne nkwase ankom wo se me nkom hye ne yaza ene Owusu Bempah de training me ai Owusu Bempah de training me eya zambia Owusu Bempah de training me because ono na eya za Owusu Bempah de training me
Because Owusu Bempah na yaza and what training me wakomu and what training me I was ya Owusu Bempah. So shana ukrone ya oya fabra na mimi amao ukrone e bono. So shana ya oya fabra na mimi amao. Asia a wo mo ji omo hudi se wo ma no oden wo ma no oya omo kro mo ntimi afama amafom afa de Owusu Bempah manase won waduru he papa oh wani magu ase he ubetimi ama o ma chro di matem me menkan comments menkan hu me ba me dijane be ba so asia yalefo kraman me se pe ba na wale wo yire na wa Ghana fo nyina hu se we ja no su gusu di no wo fele Owusu Bempah wo fele me frown ti je me so wo fele se wo yire na wo na wo sia se we ja na wale gusu di no wo fele asia yalefo ni mgu asia useless being wa dwen say ya tam dockets e de ko tu ko sesa wo nkwala a wo mu wo case ni mu abedi me matam wo ya bua ma me wate wo yo shan ma me wate say wo so mpasu due asia manne be fa kodi Owusu Bempah manne bi be fa ne ko hunu gali ne fa ye soakings ne di ene ye holiday ma be ma holiday die kwasi ampani jimifo yalefo abua me say ajiwo mu omagimi emoa omu nim nyansa ana wo manase wo be ka asem omu bagiadi ye wo kroma wo se wadi wo nua ba asan yakob ye be ma foforo ho ade de ama no ena wo se nya no kore na ade na obeka be ma obi bagi wani monyam atofom wo start expose na krofo ni se wo ka no kore by 50 time wa ye hu say wo expose no eye wafu ana wo de nam wo fra reverend na no wo tantro wo se reverend obofo ma wusika ana na no their voice no mebo wo se reverend obofo ma wusika na ye se obofo ya mane ma wusika nne ya mane ma wusika ochina eno na ya oya. And I am telling Kwaku bofo say manasi anu asem nko ba bia wo it is otise manasi kana asem a on forget it na yen yes yen o me o ye me nua be ma prekope Kwaku Antwi is my brother whether you like it or not e ye me nua be ma ba kope enti no de manasi be ba be kan enko hu a wo dada asiense ayi empongo kura hurata na nya wo fi wo se na na bra wudie na wudi no bo a ene pepe twa don konkawa na wo so memene ye na nso ena ben yo kodie na wo se no wo twa kwala bi wo twa opemfo ye na nso o se wagu hu fi o se obi hu so wo expose no eya za kwasia mejo kromfo no ono kura wo se utanachi mejo kromfo no ono kura wo se utanachi ude ya wadwen se obeba be desi sofo bia from now sofo bia obeba be praise no bia me diri beto TV ni so me fire no sofo bia wo manase obeba be praise ni bia me ni nya. I am telling you sofo bia obeba be praise ni bia me mama parts me ne sa sofo ne nya ena de se mwate computer mine ujimie no ena de se wate say manase say enya me no ye adwuma ma me na no ye na adwuma munyina mumma mwani mie no Owusu Bempah ene hyekire si engu munyina mwani mu ase Owusu Bempah ene hyekire esi engu mwani mu ase kwasiafo abra meti so otu omkura mantimi afa manto fom oyaza ntana oye kromfo oye entidian ene me mokro no biem ene me nyaza biem eno ye se free ye bodanfo no but manya code bodam for na betina ho say me fa nyame asem ma nyame mama me mo pied. Oh madam, you are the last person cry na me expect so wo do ho beba bebo say jimi fo we because wo de na me hu say wo ka nyame asem o frida by no wo jimi ye bia nkofo bi video bra me ready na me sreye and I'm say sister, are you normal, are you perfect? Say Edru Easter na me de me ho and I'm say oh mo bia mpie nkono nsa Momra ni enka urade asem ni amom paye na me wiensu a me wo drink ne pied yentu nsadidi wasia go and read your Bible. Yesu Kristo edru baby wo to pono e mo ne nasuafo edidie
Yesu Kristo edru ba bi woto pono ene nesuafo edidiye edru ba bi wo ma bodo ba akoda na mpempem o ma mpata ba akoda na mpempem Yesu Kristo oto pono ene ne chidifo edidiye enti sa wo frida wo ba bon se be ka se mama me ayi nkrofo di machi pied ye Easter enti ye bone oh sister who knew the word of God no also no mo test o se kan Acts chapter 1 verse 8 also went to me ankan also Acts chapter 1 verse 8 also you be able read the Bible pa woni nyame asam just one quotation also went to me ankan because oniama wo ye nyina ye fake you are evil you are antichrist and your mom can nyame asam nko na free nyame o you are part of them se obiti akomu na wasachra na de bia wo ba bonte afida wo be kan nyame asam mo sachra mo adwen o ene wo hu se konfo bi afa nyame afedi ono so be di na temu bi you are very ashamed of you should be ashamed of yourself jale fo kraman no na be gina ne page ase ena man krado adidi matamenti den ono na wo report to man krado ama no oya wan who is that idiot who is that rat oya wan opa fa bibia be go abonten ai aman krado na sandi bra wo say gu obofo ni mu ase entiri ai na obofo ne meko it's aman krado so na okwa ama ne maame ni sister it wo ye ya o deserve so obeye it is ade ne kra de babonten na obofo wo gididi a ene na so wadwe mu omre and I know 100% say wo nyini because me tie me ni the other year me pa but e past it ye nyina ya dan ya tuagu just focus o peace na wanya no focus and maintain your peace Owusu Bempah ajolo kotobonku ajolo Owusu Bempah kotobonku abuaba na we ya betina se ene money din biem ene kwasia edi me ne yamo kwasia din no Owusu Bempah kwasia din ne yamo kwasia din no amu wantuma abetina o se ena je iskodia ena grada betie dia je iskodia engineer waka wonka the iskodia is better than you wo wa obi anya wo hye sikani brenti obetina social media so be expose enya yo manasi so wunni na wujai me se me huro enya expose no I still love Joyce Kodria as my daughter because obakufo ni ntro wakotwitwa wo de afrim wakotwitwa wo de afrim and how the Joyce Kodria nko anu mu asama abeto abonten wo na wo kan na oka bi enyo bia na oye smart obu o wa na dwemu ye mle nti wo ka ono so be ka bi enya hwe ene Joyce intimi megina social media medi matem obedi matem o social media de anama so Joyce wadi matem ewiase nyina nso wadi matem miminim nyansa ho madwemu do se madwemu no aka mentimi ntina Ghana medru sabre abua ye po obi de me aba fom akohwe aba te se Owusu Bempah ne manase ne nkna maima obi a wadi declare on sasam bia wo kan ye bia wo boa wan na be believe u biem what declare on se bibia be kan ye bia wo boa eti ene ne meji uni we hopeless we useless like your father Owusu Bempah no a osoma awon no kwasia mind like that kwasia mind like that also me di Owusu Bempah tem on sa ashemo munditi matem chotro mra the more na mo troba no so bi dinatem kwasia ba abuofunu kache Owusu Bempah so onto duane mane maami ni na ne maami pokia na na oba mi fie ebesere aduane diye aya wonto duane mane maami pokia eni na ne maami edi ni bakoro ojoin ba na ntwie mu Owusu Bempah wo ye na ntwie mu ate kwasia yalefo asofo ejina omo na so wa reject me wo say ai ena oya konfo ena wa sachira afede na no na makotam kwasia mpani Owusu Bempah video abete oh agrada sachira na wa sachira na dia mepe aboa ofusu betimi di sa video na be win me heart Owusu Bempah ofusu betimi di sa ayi onkwasia video no abe win me heart me want me fa win me heart o me se me no be ko ko se sie me no nyina atemu da beba. You are the worst enemy in my life. There be me feel say me di watem eba be di watem. It is a me ni watem enya wadwe se me jawo. And enya wadwe se ma ye di eti makofra manansi makofred ayi the nation ashawo. Me se be a TV station never the nation ashawo. Etna so. Because me dey ma ye bi da. Ma bi adwuma ma na ye adwuma wo mu pen. Eti won so bi
no me ye juma ma oni hu say wo ye wo de ho what must say osofo a wo betina Ghana nye ne ena ye papa opambo mu nyina bia radio station wo na wo siese wo ni mpanimfo ne nam wo na wo siese wo ni adefo ne nam ye papa opambo ena wo betina se wo tsena ne radio station no why ye papa fe no what who say no what trying who say the nation the original prophets Ebenezer Adakoyadom the nation original prophets Ebenezer Adakoyadom wasia kanaman so that was the nation prophets abuafu prophecy gu ho abrabo so adwuma hyehyɛ prophesy manasi we ya wadwen sɛ Owusu Bempah adwuma hyehyɛ no ne mo hyehyɛ no ebi na me be ye wa ho ene mesim promote me ministry ni nkosoro wo kyena mpaebo ekoso kase enya sam ketewa enipa enya ogye enipa ebufa so we will deliver we will prophesy kwasiafo mumu ye nyame ne mo wo be kyerɛ me sɛ na me nyama adwuma manasi who are you for you to dictate for me say I wo sachira ye no me na ese me manage wo ya boa kona ko manage Owusu Bempah their supporter kura bi nsha ne to no Owusu Bempah na wonne a won popa ne to no wa sha ne supporter no ko ne ko manage no ono hia ma good management so Owusu Bempah wo good management e ko njimi ne hu ma medru sabre it's a wo pobia manage na ko manage Owusu Bempah ai yale fo na ne to nyina pro no ko manage no wono na betimi manage no na nya kwakubofo enya evangelist mama part enya asofo na aka no wotimi manage obia o Owusu Bempah na ye equal Owusu Bempah is your equal so go and manage Owusu Bempah kwasia mine muwanyan ayale fo wudu sika nyina fa bloggers and so still mintimi kamano ntum wudu sika nyina fa bloggers untimi fa me mafom wudu sika nyina fa bloggers you are still facing the court judgment wa bua Owusu Bempah wa bua nya dwensa kira wate wa bua nya dwensa kira wo mo wudu evils ne ko omo so na owutimi enya wo mo kan mo no tu enya enu mu bio Owusu Bempah da bi no Owusu Bempah menya baduko bi o Owusu Bempah me menya baduko bi me ye evangelist mama parts menya ya papa baduko bi a wo bo tirimu hyehyɛ adwuma twitwa ntro eto no so ma papa ne kana no Trumu ama nne nkwasi ansam a wo kan ne nipa ne bia diadi aboa ya wa ha na wo kogina radio so na obofo tutu nuro wa ho akoto phantom wa akoto Rolls Royce kwasi akwaku di sika hye yivrepum ebegina wa solid dem ebe ma wo birthday gift no waje wo yam kom se June July kopa dwuma ye Owusu Bempah se wo hwede nyame dwuma ne moa wa go and work I must say go and work kopa dwuma asia na Owusu Bempah wo babon say we are prophets why na odeni hu Owusu Bempah why na odeni hu brabon say beka chegana for why na odeni hu who is your spiritual father why na odeni hu o join me knaman na ntwemu abuofunu why na odeni hu kwasia wugina park so bobo ade chi ya na wugina sorry dem say we are prophets wo krompo ye nyanipa emom judi na wugina park so and I will bobo we footballer. Ojan, we footballer. Adia chinye, no be catch Ghana for so your prophets. I fed the way to be, where to say kwasia. What is me kojina sorry them me catch will be say, obi chiche be. Kwana kobobo. Owusu Bempah, we juma eye ball bo. Asofudi enye we juma. You are not a prophet, you are not a pastor. Go and play the football. And then eye we juma. Kwana koye we juma. Na so fo na nyame afre ye no yeso yenye ye dwuma kwana kobo football na so fo na nyame afre ye no Owusu Bempah yeso yenye ye dwuma na jai dia wo de bloggers ejimi wo nyame dwuma mu no kwase ejimi fo kwase ampani utimi nya kokuduro kwase sa bloggers si amfa Ghana so fo animu ma ye fom tam manasi yale fo HIV the changer sebo grass the seproye the changer sina wukam kokumase eko proto efa opambo Ebeneza ho woni manasi kokumase eko tututuo no wana kamu kokunu opambo ni kamu ko pena bonu tuo I know all these secrets
I know all these secrets. As our body guide, Owusu edi wachi, kwasia, and no more way. Unso munina jani eja. Who feel who can kind a poor flus of war. Also, we are prophets. Who to me Kenya mesam. Who crumple bejina social media nipa met you. Owusu Bempah fanya mi juma neto. Na kona kobo football. We juma no. Ne jaya ni asu yenya mi juma ni ye. Na mese we. So when you adwin sachra, Ewurade be crash o. Ewurade be crash o. Me u picture no ma ye wo mu mani red cross. Who exist still? You are no more exist in this world. You are no more exist in this world. Kwasia boy. Abuwa. Usola ma social media nyo. And a cow. Now we have a so. Now we di atem. Now we friends. You call yourself a man of God. The Bible says, by their fruits we shall know them. Na me wan Jimmy phobia omo fro Owusu Bempah se wo yesofo pani a. Na me hu kwasiafo bi omo di Owusu Bempah chi a. Na omo ho kra ye me sere. Mo frɛ we wasofo. Mo frɛ we wasofo. When was the last time obejina social media preaching here? When was the last time ojina na solid dem kan nyame asem? Obeba na o ma hye adwuma na ma ho. Abuafunu Amaka asesa ne wo ya ne sana mesomete. Onyame de ba meka. Me wie me preach, me deliver. Obi antimi mu maten wo krom ha. Obi antimi mu maten wo krom ha. Me se wo chena Tuesday, fra wo maame anti pokia, no mra, no me bompa ye ni bi ma wo. You need deliverance. Eba me musu ametu ka aba ajenga no, no ma ba be deliver. What am I say? Me de me fatuo ni sekai ma wo. I will come to your house with the word of God. Ma be deliver because one ma ho kwan ama ahon bone awura wododo asia na ya wadwen sai wo betena na wa ma manasia be draw be divert my attention aboa omo crowd yo omo buy kra man fi wo mo onso nkro for onso ma fi obi da man fi obi ada na nya kwa yalefo we HIV we a woni ba bi da wakodi adro wa brochire onam ho ne passport kra nkita no mesesa manasi timi de ne passport e be kire mo ame mecha meja padie mu mienu de amahiafo asia fa passport be kire se wutimi do passport e be kire na wutimi kokrom te sade abrante na ya woni na mukrom no glass nko ama na se wutimi ye bia me mecha meja padie mu mienu na me de fa ache e challenge abua bajalefo kraman na wo Owusu Bempah ko techire ayo tebo ye pe obi oyo tebo anyo Owusu Bempah na yo tebo me de say me e ka me say me kasa me be kasa me ba cho de offer me ne onjai e ka me say me kasa me ba bonte be kasa me go soma obi o aya bisa man krado nom aman krado person ba bonte kura me mitimi stop no zaman jai on say wo bo audio ni bi dai score ya ka kire o me mitimi stop zaman da bi munyai but ono so no ohuni so wo ye na dwuma on tena ho ma ye mfa ni sister ni munya fo. It's the man crowd be biano. He deserves to do it. Asia bebo audio I say, my many credit me stop a man crowd we ya say. On na akosha man crowd wachi. Abuafo sa man crowd me na me control no. Oya na adwuma o. A man crowd ye na adwuma. Me nyam na me control a man crowd. And me pesa me ba bon se be fire. Obi ntimi stop me. And I mean kokra obi se me ba life. I send the emoji, but you are still here listening to me. 1.5 and Ryan one cramine. I left for Moko catch mo papa. Owusu Bempah 2 ni no. O 2 a meme able 2 or mamuno. One of the Owusu Bempah will bo 2 on cramine check. Owusu Bempah bo 2 I won't cramine a check. Kwasia, I want to me the oh, I started sorry. I still won't could be as yamming being caught to move from a noon. MPA no shine be amla mejimi na the social media no media. Social media grow. Yenya yesi abrosa also. And we have our internet. What must say? My internet is here. You see, my internet is working for me. So I have the right anytime, any hour. I am in my office. So I have the right anytime, any hour to come out. If I wish to respond, I will respond. And then at the phobia common no true and I when nyame hira wa yedin and obi kan wen kasa and obi kan wen kasa na muabi a discrediting crophobia ni monyam nipa bia common no true mama emwa a discrediting omani monyam me mentra ma aboa bi ti se Owusu Bempah
Abua krama bi ti so Owusu Bempah. Wo dwan bi ti so Owusu Bempah. Yalefuo bi ti so Owusu Bempah. Ye badefo a wo ma biebie TV station biebie nyuma ama Ghana youth ni nye adwuma ye. Abe distract me na kohia ba ni Owusu Bempah. Amobra atutubotom sofo, kronfo sofo. Ena me be man a be distract me ni ma kama no atu. Dabi, I will come out and say my mind. Owusu Bempah, I will come out and teach you a lesson. I am your mother. My big shout to ma. And the Easter holiday, you have disrespect your mother. My big shout to ma. Kawanu tum. Owusu Bempah, shut up. Minim pass wo shame. When you jobri, when you desha, when you ejimi se de ya tabo. Minim pass wo shame. Titi manu samni ye. Kwasia. What is so go frame Manasi? Ni ma beg ba Manasi so. Na ma jaw. Hey, me more be attention. Manasi, expose me more. Expose me more. Nandia me ne Owusu Bempah ye ni nyina expose ni nyina because who can be near ye. Bone na me ne Owusu Bempah di ye no. Who can be near di sa bone no. Enti wo ba expose ni nyina enyi bi mfrim. Enfa bi so nka ho. Expose ni nyina Emma Ghana fun Owusu Bempah ni jimie ni na wudi samoti kroi mu awomu odi. Siya so for with me na Facebook ya gigi sika obi mema me 5 million na me mon pai ma na aboa because na ma sori dem Owusu Bempah wu sa me catch obi so obi mema me sika wu se me ju obi sika asiya yale fo na man free ye I am giving you warning. Be careful. I'm sorry also. I don't want to distract you for you to preach the word of God. Because I made the master mobile free that's why. Obey your frustration. And now the woman be crying in the crew dear. Also for mammy who gun crop for our free the free ye. Also for mammy who gun crop for our ye. Woman be the way we'll go in the kuna warrior. What's saying crop for our ye? Who frown so a man of God? Who can you me as some evangelist? But you are so evil, Frida. Repent. Jesus is coming soon. Men person me ma sambeba also na me distract you because ma wuse say when you adwen sachra what dwen na kan unya mesam na say wuse wa bodam akofo waduro enya me ha san krama we enu nyina na Owusu Bempah asesa wo mo aba begu ho si ya mekasa enkrama we mu si ya sha video no eba kramo ha me no. Alasa. See ya. Owusu Bempah. Happy holiday, what's it? Owusu Bempah. Happy holiday, oh. Owusu Bempah kana my giant boy. Happy holiday. Bempah kodi. Mama holiday gifts. Bempah ko. Asa mama part. Hey, Owusu Bempah Bempah kodi fala. Where your Easter gifts? Ala meba, try meba. Where your Easter gifts? Owusu Bempah Bempah kodi abuo giant. Am I want to say a Ghana so for na we Jimmy wo almost so me o de beba me so. Catch a computer mind say e ya wo Owusu Bempah. And a woman Manasi good anymore say. Catch a computer mind. Asiafo na we have tena ho ena ma yo ya grada ya za wakwaji obi sika no emu 80% e wo Owusu Bempah ho na me ye adwuma ma Owusu Bempah sika ni nyina gu na account mu eti samoso mo victims a sika na wo Owusu Bempah ho nkwaje adwuma me ye nyina wo Owusu Bempah ho munkona munkwaje e wo Owusu Bempah ho eti samo victims bia munko Owusu Bempah ho na munko sika na mo cheche ma victims no. Na me dear, I was just a worker. Na me ye dwuma ma Owusu Bempah. Enti sika ni nyina wo Owusu Bempah ho. Sa mo se dwuma na me ye ya no, sa me ya za, me ye de yan sika ni nyina wo Owusu Bempah ho. Police ba me se o papa police ye. Adwuma ni sika ni nyina wo Owusu Bempah ho. E wo Owusu Bempah ho. Me ne chat ni, ne number ni e. Adwuma me ye ni nyina ne ho na ne wo. Papa police anya bia wa hu se me kwa asore dem wo de sika ni bi ko e. Eno na ye 1 week sales. E na me de ko e no.
1 week sales and they come Owusu Bempah. It's a juma me yen so many years nino. And Owusu Bempah, many Owusu Bempah ye fine underground for 10 good years. And son me yimanim. I'm a nippon many Owusu Bempah ye fine. Many Owusu Bempah ye fine for 10 good years. And son me yimanim because na me ye confunti. Nancy some yimanim nippon say many Owusu Bempah and I'm 10 good years. And nothing me mitimi ko convince Dominic. Emma Dominic be damage control. Edima Owusu Bempah. Mini Owusu Bempah nanti for 10 good years. Eti demo wo yesi ba ko gina sorry demo one de. Na me ne wo connection ansa na me kona sorry demo. Enu ti na mitimi ma Dominic ba abonten. E be damage control de man no. What ma say? Eti adwuma me ye nyina wo Owusu Bempah. Odi bia kwakoto ayi. Ne car ne kita no no. Ye kan say why J-Wagon no. Owusu Bempah be ka che Ghana force J-Wagon no nya wen. Akom sika na de ato J-Wagon. Kona koton na ye fa koma hiafo. Uni cha siri wate. Kwa siya me mentina so to mu nyi sika na ofa nkoto J-Wagon. Na wa be ka che me say me nkotua victim sika. Koto J-Wagon no na fabra. Na ye fa nkotua victim seneka. Wodam won konwa buru no kona koton. Ni fa nkotua victim seneka. Abuofunu akom sika na me di twa print tickets. Na wo kobro chire ba te se nsuo. E na won se me ja wo hwe watimi atukwan bi mo Owusu Bempah. Watimi atukwan bi mo. Kwasia wodi obi ayi akom adwuma for 10 good years. E de antina ayi honorable kana Japan. Aye so be expose me no. E de antina Owusu Bempah wutu mirika kwada afom ko sunye e pa achewo. Be ka kire Ghana fo. E de antina wutu mirika ko super achewo. Aboa e ka sabra ne kran ko na bo expose me a e ka bia sa tamane ne ka beja ya koma dwuma by one pre na okoda okusu ye ko pacho because of self interest, because of sika wunya dinti asia yalefo na ya wa dwen say me be ya dwuma ma usa for the rest of my life. Me say I have served you for 10 years. It is sika ni na wo na wo me ya kronfo a ya wo na wo hye me kutupa. Ena me ye adwuma no na me de brɛwo ye chi am roba sa ya na ebisa am roba ne sa wo boss wen Owusu Bempah sabre na me ye adwuma ma wo na me ye adwuma e de ma wo abuo dwan be ka kire Ghana fo se me no ko dwuje bosom na ye kofa ye no hwan na edimachi asia na me ma ne nya dwama adwuma obi gira nkyai obefo se e di kra papa mo oboa e kom na de no ai 10 years sika ni nyina gu ne ho 10 years sika ni nyina wo ne ho odi bia to J-Wagon onko ton ye fa ko manyanka ada obeton dis kan beba no me di video beto so me dia akoto asole dan etibitu e mini ka pre mini kobo ai mini pen eni mi nyuma ma bie no sika e de ma me no Owusu Bempah me fa ma woni biem atma se me fa ma woni biem me dia nya bia me dia to asole amanyame me dia to asole amanyame eti koton J-Wagon no ye fa nkoma wo mo abuofunu wasia endano ashawe totobi no no so betina ho bejimi na wo wura fi se wuska ni bi wo ho wura fi se wudi woman bi buy se wo ba be yesika gali and the woman na be ka kire me say obetua billions of cedis e de ma wo the nation ashawo na brown the nation ashawo na brown se sika no be fia fa wonum emene ne so ye wo be fi se sika ni nyina dia fa wonum kwasia adwuma ye nyina ya team work avede we say e na menka ho amoa monka ho mo ne wan ye adwuma no mo ne wan na ka monka ho aka me sika bo me dam saka me yi 50 million mama na se atwa print tickets na ma san yi 50 million mama na atwa print tickets me sika bo me dam sika mo me dam Owusu Bempah na ne kamachi enti ene sika ne ba ye ncheni kwasia for mo fa mo de emra mo ka kira na Brown say woman no a oba TV station so oba yesika gari na Brown say of sika ne bra na me de be kwa akoma na agrada wo so otu mu woman say billions of cedis na Brown you will pay ubetua na woda e wa dwese wa frodo obi enti wa nya afa adi ubetua na woda kwasia obi ade ne de beba emu nwan
kromfo Owusu Bempah was san krofo atete akom ebimu ye malam ebimu ye okot abua wo ye funti wo krompo so metena sese wo kanyame asem manipa metie wo na nyame ha nuano ya dofo wo chena mama part ye hia wo tender plaza aka wurade asem ade wurade asem abompaye yesi wo so ahemamu ye de ne de ne akukuduro na eko enti Owusu Bempah wo ya kwansidie wo ye ziba enti wo beko wo kofre rats and kraman ni nwan ne ntafre ne de omo ba media kakaduro beba be hye Owusu Bempah Trumu meba be tua Owusu Bempah kakaduro meba be tua Owusu Bempah akakaduro Owusu Bempah ka kira wo ma me se wo kira wo mra me mompa ye ma no na ye deliver wo ai na free ye no so our telande ho no mo kan che ne say can I prophesy to free ye I will prophesy to her and I will pray and deliver her. Say can I prophesy to free ye can I prophesy Ewurade so be kan che free ye say nyame din na wafa a wodi gun krofo aware no Ewurade se nya adwen sachera ate enye say Ewurade ba strike you. The over social media be you fake. You are a pretender. Wumpo. Frida. Wumpo. What's the what's actually? Would have been my attention because me my attention won't mean Kenya me asam no. It's in me spare no. Me my attention because when you know you Owusu Bempah and sanu adwuma all evils candidates ayo Owusu Bempah and sanu adwuma na man yale sofo no wo dwan no sofo mu a wotena sia na wadwonso sofo a ye di utrum ama wotena sia na wane abo na wadwonso abo kwasia ayifo na na ebo pampers manasi na na ebo pampers manasi na na mia ukro ye nyina na yete ufie ho abuofunu dwan asia ai wachana momra ye nimpa ye mompa ye nhie mpa ye ye kodim paya bompa ye hwie mpaye na monko kan kire jimifo manase ni say me se mama na kwan omra bonte no ma expose me na we ye kodi ni de ye ketua bi kura isa because fe na mo be hu asofo na kese ene mo beka so mo nyina mo na me ada I don't care I don't even care at ma say I don't even care kwasi ya wan no so betimi agu nyamedwuma why not so bet me agu nyamedwuma and I am pray mane nyamedwuma and I am pray kwasia agent of darkness obi obepie bi I am pray obi obepie bi I am pray kwasia wo ba besia ma strike mo Owusu Bempah matwitwe wani so ama wani so ayo say yirawo wo yo bema ene oba tesem ye wutu atwa but social media na bekasa me de washa them makawa to them makrusu wano. You can't talk. Abuaba dran. Now I got sub bloggers. Some made him atem. From any mumaya form. Hey, we are Leo. Konako saw you who ya Leo. What's it? Ko Nako saw who ya re. Tesha. And tesha. Watching me, Jinamaka would adiasam. And nipa be buafaso. About broma jane montiasia so. Because mama nipa you say a your time. Mama we are saying you say your time it's one no mudi you say your time so we never one after the other also ajemon sam must me mako chieska so obi mra ma sore dem also ajemon sam ayam wanwa monsusu asofo so dem anya medwuma che ye the 2 days enya dom de awurade timi ye no Bible say se fra awurade a ebegina na why not say the awurade aka no obetimi astopo why not say the awurade aka no obe omani mam asia Owusu Bempah 419 wo mo ugigi wo musika so de omu kwabro kire no kone ko tue omu ka Owusu Bempah wo mo ugigi wo musika so de omu be kwabro kire me no mienu nyina na tena office ana ugigi sika no ai me no mienu na tena office na ugigi sika no me no mienu a usu de omu be kwabro kire ko munya jimiye no wate munya jimiye no na munkoto Owusu Bempah fo munya jimiye na mukoto Owusu Bempah mukoto ne fo asia also ma me de oxygen asi usu sesia manya message asi de oxygen asi Owusu Bempah so or the hospital abua me bontu muja
ama waba Facebook by force me bo Trumu ja pow Owusu Bempah ubeba Facebook by force woso ye tuufo wuntie woso waso odin mama part metse waso kwasi akrama yale fo wodwa ya ponche mese ko be adwuma na kofa wo mpra na kotena so na ga ya sofo awunu o mase na wa frema na sifaya we na wa also manasi babon se wo bete so kan say evangelist mama part se ni obi atem so na sofo ni mu bia mo agimi no na ya mo adwen se me na me mama nasi edi matem and also ono wa be expose no ho ya twi video ni nyina de ato ho ya twi was a great woman part kwasia ofo se se na odi asofo na chi aka fom na wu ma we na wo yese Owusu Bempah enya ma fichire o me de enya ma fichire kwa se wagimi a ebeti wani so Owusu Bempah se wagimi a ebeti wani so abuaba akatam audio ana man krado kan say ana we entidian entianya den sa na ebisa manase entidian ade ane enye opa kofa audio kura wodi matam entidian me nyon grateful to samu entidian Owusu Bempah wan kraye wo ya kwa ankobo manase pa o Owusu Bempah wo se na say na majawo kakra se wo ya kwa ankobo manase pa because you know 100% say manasi na ukobo ne pa na me man attention and my man kwansi won expose me da bia won expose me and my true challenge say won fa the passport me kire won fa the passport me kire otimi de the passport e be kire a me kire ba japade mu mienu obi a me ma ye adwuma atua ne campaign me man attention me de beba wo so wo di anya bia wadi atwa sak atronkom ama mpanimfu agwadi Owusu Bempah wodi anya wa se atro enkom ama mpanimfu bi agwadi kwase ama jibifo yalefo aboa wodwan watchna me invite Owusu Bempah e wo mama part mpaibo Owusu Bempah I am inviting you in my church tomorrow come for me to deliver you bra me more deliverance na abosum na watutu ni baye na hye wani ase a wo sofo bi a wokanya me asem na opese wo attack no Owusu Bempah come I will deliver you awurade be fa me so a deliver atma say awurade yankopon be fa me so na ma deliver afri wo boni mu afri nkwala die mu me deliver wo afri nkwala die mu asia shawo kakere jamanfo osofo wo bi ni yire ba won chan canceling kwasia canceling wo 5 million me canceling me nyiska wo be humi free Owusu Bempah jisika ene nwan na mugu so tete Owusu Bempah sole no munim nyansa ka mokotena Owusu Bempah sole dem kwasia hwan na wo de ne be attack me hwan blogger ben Owusu Bempah any challenger Owusu Bempah any challenger any blogger any challenger no challenger afede manasi afede manwusi wuye ehu Owusu Bempah wuye ehu afede wantimi amankrado afede wantimi amankrado afede wantimi mama part afede wantimi kwaku antwi agei afede manasi ehu kwasia obi a waba ufia betwa wo so na okotse ene wanim dwobri dia beto social media ono na wokọbọ ne pa wagimi papa wagimi o ene wo mo di wachi nyina yo mo di watam pen Owusu Bempah me see you are cursed and you will remain cursed forever wo mo di wachi nyina yo mo di watam pen wo dia wa just name it obi odi Owusu Bempah chi bia yo obi a wadi Owusu Bempah atam pen ena wo mo kuma wo no omo na na wo fight wo enti wo wadi ncho Satan na pamfo madi ncho de enti a wadi ncho ni wani magu ase na wo defeat me na ugusu shame nan ase ugusu shame nan ase ena me nan we me di mia o se fe wakekam ofra pep donko bajimio Owusu Bempah amfa okikamu ofra ayi Kisling bajimio amfa he mami ngege ankohu ayi the nation ashawo brown ni kunu ankohu ukikamu adru baby akrama wo mo ne etoduane mo mudi omo betena ase eso amfa se de manasi oh papa unyuma bawie ye wani magu ase mesi memo watwie sikasa Owusu Bempah
Memu tue sika saa me. Memu tue sika saa kosi ada. Ubeba bebu nkotodwe se gbira. Ewo social media. I salute me. Evangelist Mama Pat, I salute you. That day na me meja u podium. I am telling you. Also Bempah, mema do collection nyina ma bloggers. Mema do collection nyina ma bloggers. Mema do tights nyina ma bloggers. Aje da obeba bebu nkotodwe I salute me. Mama Pat, I salute you. We are Yasantua the second. We are poor fan that dear fa. Mama Pat, we are that DNT. That day in the major how. And it will come to pass. It's a promise. It will surely come to pass. Sure. Who's Bempah? You are very stupid in front of me. You are very stupid in front of me. At my say, me chira say o abodan fo me ma bodam che omunyina. Say also abodan fo me ma bodam che omunyina. Sabra me di wachi no unsa na ahoto. Owusu Bempah, abra me di wachi no. Say unsa na ahoto. Ana say na me free wachi no bra wo bre. Ukofre wei, me ni amanka do na di wachi unsa na ahoto. Ese uko freeway no abeji sika uko freeway no abeji sika opaso oyadie bia na me jao but me nyao opaso oyadie bia na me jao but me nyao da memo bo me ho kasa memo bo me ba me yade ente we mu anu akoshe me ba me yade o me office ya. It's my office na me here at the papa me. Oh why? Maybe I'm a friend. Why me here with salad? Why? Shy. Memo chia me hu sika saa me. Memo chia me hu sika saa. Ube chia me hu sika saa. Esu nya sumdwe da. Also the mami ara show do hospital abuofunu na so Owusu Bempah wunyimi ya obi a waba ofia betwa ohwa na okotse ene wo di wachi awuchie sika mo nyina ye omo di watam omo gu animu ase ene omo awukodi nkrofo di bone kohyehe nkrofo dan ne nkrofo ka omo twitwaje ho ene wo mo ena wo na wo se se oni omo ko asie jimifo abuo dwan Owusu Bempah menni wanum mani bini befa kodi abuaba me so wachena me twa o maame o e wo prayer camp ho o maame mbra ye begina mu abo ye bebo odi man paibo ama Owusu Bempah need deliverance me gina mu abo odi man paibo ama kwasia yalefo abuofunu enuanu ni adofo wachena Tuesday ye share ya sorry abompa ye dimpaye brabi our choice. Telephone number no 0257 003 113 0257 003 113. Owusu Bempah we Jimmy ya do by adverts. De bia meba be di watem na me de anya viewers. Mi wi na me de me normal tudwa na twe wo mo de wo ba me prayer camp ho. Usi we Jimmy asia de bia meba be di watem. Mi di watem wi na me de me normal tudwa. Asia me mobetimi afight me. Also omo afọ mu nyina omo antimi. Amwa eno na kwaku antwi ehu nyansa. Eno se me ko tue sika ma blogger, se me frɛ blogger se o magi sika de e me ko primi peace. Eno otini baby. Na sumu adwono. Enye wu jimifo yalefo knaman ba. Abuo bi ti se wo create me gina puppet so. Eje mic. Se wo preach. Wo Owusu Bempah. Wo now we are me say corner kobo no corner kobo now wo e ho na your portion enti adofo mon forget any rubbish. Now we are still moving on and no one can bring me and my ministry down because they would adhere no na we shira no what must say asiaba abu giant kraman me ni wonu what Owusu Bempah we are me Owusu Bempah ucha siri Owusu Bempah me say ucha siri wasia somebody amos mo evangelist for omo no ya mema mo hu bi papa
Se musumu Jimmy, Usun Jami, Obasa bloggers, no more Jimmy, Jimmy Piano, my boabuano, me boabuano, I was me bedi watamache, me boabuano, me di jabesha with Trumu, me boabuano, me di ja, Abesha with Trumu, because we are Jimmy for you are the most useless pastor in this country. Say I say a true petition, see and to turn Solimu, I was see a true Owusu Bempah Solimu first. Or so far what's in a gun as a 20 second. A call be fierce walk or no crumple sujina solid them so preachy. And Naima and Ray say a probia a cruise on the church ya. Owusu Bempah a church and a cruise on the first. At must say a cadena no then second into a call be fear and as a Christian council for Mujina me close to Owusu Bempah church. I see a boy I left for cramming, secular like you. I'm a crado. I salute you. Brother Jesus, I salute you. Do I scold you? You are still my daughter. I salute you. Don't mind. Yes, it will be your door in or come in a chiasem. On can any more some. Now, go and sin no more. For where your foot will not cast up a baby castle. On said the record or do about 12 anyway, you will know dear for me too full. Me too for what must say? Me too for I Kwakacho Owusu Bempah say enti so for penny. So for pan with me do be true. So for pan with me do be ni mami boom. So for pan with me sisa bloggers so muni atem. So for no to me je collection. I ali 40 na solid them. And so for sika ne mwa wo mo da. What the my bloggers e didi atem enti we were so for. Wasi akọ na Kwakacho Owusu Bempah. Si we so ya so for. Also, for me, two scammer bloggers to see any attempt. Yet, the young coach, yes, go, young baby do atem because me one no. Coach, yes, cat. Also, none of me Bible and Sebeka say, will be a kumame. These are some of the examples. And it's in there. Quabrania begin about see a wood, Jimmy. Never know. Me, mamma, me, I'm about come and talk. Me, Phyllis, I'm about the me, Phyllis, I mean few. What must I say? And that one will not change anything for me. Imagine see a kaya no atum say ya fanya me ni akaya no atum ne monya kwanya be jimi ne monya kwanya be jimi dabi wudi sia me beba be sia ma wo Owusu Bempah me say blogger bi ani wa mema na attention wo bi ani wa wo ye rat bi a mema na attention sa me fele sa me babontia me ba be di Owusu Bempah atem because ayo no e na abo bloggers fo ne pa me dey Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye am fire